Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru yacu ni inkuru ibabaje cyane turuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Bombe zarashwe muri Minova zitana abasirikare bagera kuri babiri nk'uko amakuru atugera bivuga. Ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu ibi bombe byatewe mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bigira abo byica n'ibyo byangiriza muri Chimanga mu mujyi wa Minova. Hari mu masaha y'igicamunsi kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu 2024 nibwo ibisasu biremereye cyane bibiri byatewe mu gace ka Minova muri teritwari ya Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo nk'uko amasoko ya MCN dufashe inkuru abivuga. Aya makuru avuga ko ibyo bisasu byituye neza ahitwa Chimanga umujyi wa Minova bisiga bitanye abasirikare babiri ba FARDC ndetse byangiriza n'inzu yari aho hafi yaho byaguye. Ibintu byanatumye rero bamwe mu baturage bahunga bakizwa n'amaguru aho bahunze ako gace. Amakuru avuga ko Minova yabungiyemo abasirikare benshi cyane bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nyuma y'uko bahunze imirwano yarimo ibanganisha n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziyobowe na General Sultan Makenga, bikarangira abo ku ruhande rwa General Makenga bafashe ibice byinshi cyane harimo na Ngungu. Ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa zatsinzwe muri Rubaya no mu bindi bice byo muri groupement ya Ngungu, bahitamo rero guhungira mu ntara Kivu y'Epfo muri teritwari ya Kalehe. Kugeza ubu FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacanshuro na SADC bakomeje guhunga berekeza i Bukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Nongeye kwa ikaze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kubana natwe 5/5. Yishwe na Omega bapfa amafaranga Tshisekedi bitaravuzwe ku rupfu rwa Colonel Ruhinda wa FDLR. Amezi 5 arihiritse hamenyekanye urupfu rutavuzweho rumwe rwari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe z'umutwe wa FDLR Colonel Ruhinda Gabi, ubusanzwe witwaga Protogene Ruvuga y'Imikore. Hagiye havugwa amakuru menshi cyane ku rupfu rwe, aho umutwe wa FDLR na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashatse kurwegeka ku Rwanda mu rwego rwo gukomeza gushaka impamvu yo kuyobya uburari ku cyabaye intandaro nyamukuru y'urupfu rwe ndetse no kwerekana ko ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri icyo gihugu. Sergeant Twizera Mose wahoze mu ishami ridasanzwe mu gisirikare cya FDLR rizwi nka Commando de Recherche et d'Action en Profondeur CRAP, ari mu basubijwe mu buzima busanzwe nyuma yo guhabwa inyigisho z'indangagaciro nyarwanda mu kigo gitangirwamo amahugurwa yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare cya Mutobo. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru cy'akadomo.com cyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda, Sergeant Twizera Mose yagaragaje ko urupfu rwa Colonel Ruhinda Gabi rwatewe n'umuyobozi mukuru wa FDLR Ntahunguka Pacifique uzwi nka General Omega. Uyu musirikare wari mu imbere mu mutwe udasanzwe wayoborwaga na Colonel Ruhinda yagaragaje ko urupfu rwari umuyobozi we rwaturutse ku bugambanyi yakorewe na General Omega. Sergeant Twizera Mose yagaragaje ko ubugambanyi bwaturutse ku gushaka kwikubira amafaranga FDLR yari yoherejwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yagombaga gusaranganywa abasirikare b'uwo mutwe bari bamaze igihe ku rugamba icyo gihugu gihanganyemo na M23. Ubwo bayoherezaga General Omega yashatse kuyikubira, ariko Colonel Ruhinda wari uyoboye ingabo za CRAP ari nazo zari mu bimbere ku rugamba ndetse no gutoza ingabo z'icyo gihugu arabyanga. Ibyo byatumye General Omega ashaka kuyikubira ndetse no kuyarigisa ku giti cye, ariho rero havuye kugambanira Colonel Ruhinda aza kwicwa nk'uko Sergeant Twizera Mose bisobanura. Ati ubundi amabwiriza ya General Omega yarakurikizwaga, ariko we na Ruhinda baje gupfa amafaranga yayoherejwe avuye i Kinshasa, ariko muri FDLR Foka ati bavuze ko aticwe na Omega ahubwo ko yishwe n'ingabo zo mu Rwanda, ariko twasanze ari ukubeshya. Yongeyeho ati twasanze barapfuye amafaranga miliyoni 12 zaturutse Kinshasa zari kugabanywa abasirikare bo muri CRAP. General Omega ashaka kuyikubira, ariko Ruhinda aravuga ngo tuyahe abasirikare kuko bavuye ku rugamba, bahise bamugira ishyamba bamutega grenade baramwica. Uyu musirikare wari mu nkingi za mwamba mu mutwe udasanzwe wa FDLR yagaragaje ko akimara kumenya urupfu rwari umuyobozi we tariki 24 Ugushyingo 2023 yahisemo gutoroka akishyikiriza MONUSCO kugira ngo izamwohereze mu Rwanda. Colonel Ruhinda yapfuye afite imyaka 55. Uyu mugabo yamenyekanye cyane ubwo muri 2023 raporo z'impuguke za Loni zishinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo zagaragaje ko Colonel Ruhinda yitabira inama zitandukanye zabaga zateguwe na guverinoma ya Kongo
hagamijwe ko imitwe yitwaje intwaro ibafasha guhangana M23. Colonel Ruhinda ariko kandi ari mu batanze itegeko ryo kurasa ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda muri Kamena 22 bikangiza byinshi cyane ubwo igihugu cyiteguraga kwakira inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Commonwealth mu 2022. Imikoranire ya FARDC na FDLR iri ku mugaragaro. Sergeant Twizere Mose yagaragaje ko ingabo z'umutwe udasanzwe wa FDLR zatozwaga na Colonel Ruhinda zabarizwaga mu birunga zikava ari uko zigiye gufatanya na FARDC kurwana. Yagaragaje ko uretse kurwana izo ngabo zanyuzagamo zigatanga amahugurwa ku ngabo za leta ndetse hari n'abitozanyaga nabo mu bigo by'amahugurwa bya gisirikare mu gukarishya ubumenyi. Nubwo benshi bakunze kubitera utwatsi ariko Sergeant Twizere Mose yagaragaje ko yari mu makomando bakomeye cyane kuko yahawe imyitozo ihambaye n'abasirikare b'abacanshuro b'Abarusiya ngo azabashe gufasha aba FARDC ndetse yanagiye gutorezwa i Kinshasa. Ati njyewe baranzi kuko nari inshuti yawo cyane, ndi umuntu wahawe imyitozo njyana mu ndege bwa mbere. Ati njya kwiga i Kinshasa kugira ngo nzaze nigishe na bagenzi banjye. Yasobanuye ko ubwo RDC yatumizaga ibikoresho bishya byo guhangana na M23 ku rugamba birimo indege z'intambara, imbunda n'ibisasu binyuranye byabanje guhabwa FDLR kuko ariyo yari yizweweho amakiriro nk'uko yagiye bigarukaho Sergeant Twizere Mose ubu ngubu wagarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Nigeze kugira icyo nkivugaho igihe njya gusura Igikongoro. Icyambere nuko abanyarwanda twese twifuza amahoro. Abanyarwanda bose barifuza amahoro. Amahoro twayabaye mu gihe kirekire ariko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990 baraza barayadutesha kugeza n'ubu ngubu. Ariko rero ayo mahoro uko tuyashaka turashaka ko ibintu byagenda mu murongo kandi bikagenda mu murongo ugororotse. Ubundi abagomba kuvugira igihugu n'abantu bagize guverinoma, nabivuze Igikongoro. Nge nkabona rero muri iyi mishyikirano yabereye i Buruseli harimo yenda ibintu hari bigomba gusobanurwa. Icyambere kigomba gusobanurwa nuko kuva intambara yitangira ariko cyane cyane muri 1991 abanyarwanda baravuze bati ko tubona amashyaka amwe yitwaye nkaho afatanyije n'inkotanyi. Byaravuzwe muri mitingi, bamwe babyemeza abandi babihakana. Muri bukana itangazo ry'ingabo z'igihugu ryahise kuri radio umuntu agiranije cyangwa se nk'icyumweru iryo tangazo rimaze gusohoka. Amashyaka amwe yaravuze ati turashaka kubanza kumenya ayo mashyaka abasirikari bavuze ko afatanije n'inkotanyi, kumenya ayariyo kuko twe tudashaka kuvugana n'amashyaka afatanije n'inkotanyi. Twari muri iki cyumba